ошондо гана көргөн ой бүгүн жок алдамча элекең гана дүйнө болуп бүгүн гана көргөн ой эртең жок ушундай ганаң экен дүйнө шок Алмамбет батыр көкжалың айласы кетип Алтайга бет алганын көрдүңбү саяндын тоосун таянып Алтайдың алтын айланып үч айланып Байкөлдү кыргыз деген улуу журт кыргызды кайдан көрөм деп азызгандын Алмамбет энекесин жашырып ата кесин жайгылып Кытайдан чыктың аттанып О жараткан Кудай-ай жалгыздың күнүң ушундай бирде бар да бирде жок бүлүнгөн дүйнө момундай кээде бар да кээде жок кашайган дүйнөң ушундай кайсы бирин айталы ошо кездең Алмамбет садагына 40 чырпык салып алган көрдүңбү ар күнү бирден сындырып санакаң алды көрдүңбү мына ошондо жарыктык айласы кетип алмаңдын арманы күчтөй болду эми ошо кездең Алла кең о жараткан Кудай-ай неге мени кем кылдың телегейимге тең кылдың деп ошентип Алла кең Сарыаркага бет алды Сарыарка жайын сурасаң сасык суунун боюнда кара кырдын оюнда өзүң көргөн Алмамбет 40 күн бою жол жүрүп кыран бел менен кыл чайбаган жол менен карышкыр жүрбөс бөл менен бөт бел менен бөк садырмак жер менен бөрү баспас жол менен аңырайган го менен аскасы бийик тоо менен аркар жүрбөс зоо менен Алмамбетиң жол жүрүп айласы кетип арман күн ошо кезде сурасаң кайда барып кайрылам кимге барып жалдырайм айланайын кудурет колдой көргүм булурет деп ошондо жарыктык жанды Кудай жаратат жаным кейип баратат Айланайын теңирим неге мени кем кылдың деп ошондо жарыктык ичерине суу чыкпай ошо кездең алмаңдын азыктанар аркар жок эми куйган темдеп акылымнан айрылып ошондо жарыктык чоң чынардын
түбінде жатып ұйқы қандырып тұрғанында баяғы сарыарқаның белінен сансыз қазақ жерінен сасық суының жиегінен өзің көрген баяғы Айдарқанды нергөкчө қатынның қыздай мақтаған тарусын тажтай ақтаған көгөтүк түнөкчөсү қазақтардың көкчөсү салбурунга чыгыптыр арқасында сурасаң сандаған қолды жиыптыр құлдай бетін салбай қал атарынан арқар жоқ желіп шыққан жерін жоқ ошо кезден көкчө қайрыла тұрған болғондо мын ошоңдо сурасаң қалқ башқарған қалматай қазақтардың чоросу көкчөгө жүгүрүп келин болуп жүгүнүп эки колу орунда айтып турду мындай деп айланайын каным деп мен көргөндү көрдүңбү мен туйганды туйдуңбу мен билгенди билдиңби тетиги чоң чынардын түбүндө батыр экен эр экен алп мүчөлүү шер экен катагана түнгө бир карасаң бир киши бир карасаң миң киши колдогону мал экен айланайын эр көкчө түбү казактардын эр эмес кайдан келген шер экен деп ошентип турганда ошо кезден эр көкчө жакын келип бастырып астындагы мингени көк аласындың ат экен келишимди мал экен ошо кезден эр көкчө жакын келдиң алмаңа корсулдатып добулбаз арың бериң урганда алп уйкуну салган дейт коңуруң кош тартып алмамбет козголбой койгон чагы дейт колунан тартсаң ойгонбойт бутунан тартса козголбойт кандай шундук болду деп ошондо эр көкчө ошондо жарыктык айдалыган асынган аманат жандын эрмеги көгүлтекти колго алып ок тугуңа ок салып милтесине чок салып көктү көздөй каратып көкчөң атып ийсең алмамбет уйкудан чочуп ойгонуп алп уйкуну салганы 6 күндөй болуптур акылынан тайганы 6 күндөй болуптур ошо кезде эр алмаң аш ичпестен 7 күн чоң чынардын түбүнө буту колун чоюптур обун таппай уйкунун оң жагынан обду
bozuldu. Soğun tapay uykunun sol жағына толғынды. Алманбет екі жоғын қырланса, маңдайында ергөкчө, жайнаған түммен қолменен тегеректеп қалыптыр. Уруғың ким, елің ким, ураның ким, жерің ким, қайның ким, даңайлың ким, уран айтып чақырған, жерің ким, даңерің ким, деушин тибер көкчө, алмаңа соғыл салғанда, алмаңдың тилін біл албай, көкчө қарап тұрған дейді, көкчөнің тилін біл албай, Алманбет жалдырап қарап тұрған дейді, екі тілге кел албай, айланайын құдурет, қолын жаңсап тұрған дейді, мұны шоңды Сурасаң, өзің көрген Алманбет, қоңырғытай үнменен, қыңшылаған тілменен, қоңырыңдың жері деп, қаңғаңырбай елі деп, айланайын батырым, жердеген жерім қақанчын, шыққан жерім чынма Çın otağana tüngü uranım menin gıtay yurt karğandın eli deydi o şu gözden Almanbet elimden tentip baratam tala kıldım butumdu taştap çıktım jurtumdu süzükte kalpak jagayrancan üzürülü paratam kaysı birin aytayın lung tulungdun gandığın bilip turgan erelem şu toroğut borjan tar giyip turgan şerelem aylanayım batırım kaysı birin aytayın el yerimden ayrılıp ata kendi caygılıp tentip ketip baratam temseleyen kurgan can tengirime kayrılıp tengdigizde paratam kuldayıma kayrılıp kalыстığızde paratam çınma çından attanıp çındığızde paratam aylanayım batırım devuşundu joruktuk özün görgön Almanbet aylanayım kuduret görgön günüm kurusun kim biliptir munusun mangdayga жазgan uşubu çeç almadım göv oylap bir de var da bir de yok o buluttan gana çıkkan ay kokşop gede var da gana gede yok o gökten gana çıkkan ay kokşop aylanayın gana batırım жалғыздығы kurusun kim biliptir munusun amangdaga gana жазgan uşu canım geyip paratat o can dile gana kuday jaratatu menin arkalap gana çıgaragam yok iyilip çıgar inim yok eç bolbodu degenden ecemden kalgan jenim yok aylanayım batırım devuşundu Almanbet gökçögön aytı varmanan munu şentip alganda oşo gözden her gökçö aylanayım batır dep saraladay budanga Almanbet'i mingizip sarar kanım belline sarı sunun cegine jetip kaldı gördün mü
6 günün Jol жүрüp, atayabay mol жүрüp, 60 çoro janında, Aydar kandın ergökçö, aylına geldi yakındap, janındağı Almatay, beri gel dep çakırdı, sүйünчүлө ayılga, ağerkedey zayıpka, aytıp Almatay, Almanbet şer alan, Kıtaydan çıgıp attanıp, Kazaktarga bet alıp, karan tutup geldi de, aylanayın Almatay, aşık aytpay, gem aytpay, aytkanımday salıp ket, dev oşondo jarıktak, Özün görgön ergökçö, Almatayga tavuştap, Muno şondoy begep kılıp, Katagana tünüye, Kuday betin görgözbö, Arkı terki gam çurup, Oң tetiri temminip, Özün görgön Almatay, Astındağı mingeni, Budan eken Allah gök, aylanayın Almatay, Muno şondon ayılga, ağerkedey zayıvı, ergökçönün katını, aytıp turdu bakırıp, sүйünчүлө aykırıp, aylanayın jengeke, jengeke bizdin bereke, alıstan geldin Almanbet, Kıtaylardın gırranı, çınma çındın çınganı, aylanayın jengeke, sүйünчү muşul berre sal, devoş intip aytkanda, oşo gözden ağırke, kolundağı koy jambe, alağalıp almana, berre saldı gördün bü, başımızga baş kirip, aylanayın kuduret, işimizden oң olup, жүрüp keter gün uşu, devoş intip aytkanda, alangıça bolgon jok, düngürögön kol girdi, Sararkanın çetine, Noşondo surrosan, Almanbeti baykasan, turası yoğun boy uzun, ayalandı çal çurun, bileği yoğun badirek, bilmi çölün erjürük, sepkili yok betinde, gemtiği yok evinde, aya bağan erken, çeçenliği var eken, kan maydanga çıkkanda, bunun berendiği var eken, eren eldin belleği, erin ayzanın celleği, egemimdin bergeni, teleyeyi ten eken, tengrim özü gazzaka, uşun alman gök jaldı, eňçile pergen şer eken, Kuday betin salbay kal, Muno şondon ergökçö, Almanbet batır geldi dep, 60 günü toy kılıp, 60 kara soyup tur, günün küsün gününde, kınşılatıp, Kayrancan kozgoluşup koluptır, tünün küsün tününde, oşo gözde jarıktık, selkin çekti sallıptır, ağerkenin selkin çek, ayanbay tepkin erin çek, devoşondo jarıktık, gündüzü gımmız tünü kız, güjüldöp kalgan kayrancan, Muno şondo surrosan, özün görgön Aydarkan, aylanay ballam dep, balama joldoş boldum dep, aktı patasın bergen deyt, jaratkanга jalınıp, Kazaktardın barına, Aydarkan turdu kayrılıp, aylanayın Kazak jurt, ukçuň aytkan sözümdü, emi baykan özümdü, ergökçödö yuluma, tengel oturgan şer geldi, aya bağan er geldi, emin
işin oң olur деп ошондо жарыктык жараткан өзү колдор деп мын ошондо Айдархан ак батасын берди дейт айткан сөзү бул болду алаңгыча болгон жок арадан 6 жыл өттү ошо көздө сурасаң айдан ай өтүп жыл эсеби келген дейт мын ошондо алмаңдын эргөкчөгө келгени 7 жылдай болгон дейт ушу турган эргөкчө жарыбаганга эле жарытып салдың Алмамбет Кытайлардын барысын атаган түнүгө айдап келдиң Алмамбет жылкы тийип калмактан ушо көздө Алмамбет айдап келдим Казакка болбой турган көкчөнү болтуруп салды көрдүңбү жарыбай турган көкчөнү жарытып салды көрдүңбү марыбай турган көкчөнү марытып салды көрдүңбү мын ошондо сурасаң Айдархандын эргөкчө жыгаш тактасы алтындан куйду көрдүңбү о жараткан кудурет колдой көргүн бул ирет күңүңдөрдүн биринде жакшылардын барысы жалпы казак кыйласы жашы менен карысы бири келип чогулуп калк башкарган Калматай ак чепкен кийген Алматай жакын келип топтошуп айтып турду мындай деп кечең Алман келгени казактардын күнүнө айланайын дүнүйө күнү кара түн болду казактардын барысы көкчөлө уран чакырбай Алмаңды бармын чакырды айланайын кудурет колдой көргүн бул ирет кантебиз кокуй кантебиз атаган түнүгө казактын атын өчтү деп Алмамбет атка көчтү деп мын ошондо казагың кыйла кепти салды дейт ошо көздө жарыктык эргөкчөдөй батырды буза турган болду дейт ошо көздө жарыктык суп чепкен кийген сулпатай ортомчу болуп калды дейт эргөкчөнүн өзүнө мындай кепти салды дейт айланайын эргөкчө сен сал бурун кеткенде азызгандын Алмамбет айланайын кудурет колдой көргүн бул ирет коюндашып зайыпка жаздыгыңды тебелеп журканыңа киреттейт тамыр болуп алат дейт коюндашып кайранжан колтукташып жатат деп сен сал бурун кеткенде азызгандын Алмамбет ак эркенин койнуна суурдай болуп кирет деп атаңдын көрүү дүнүйө ойнош болуп алат деп оңбок урушуң Алмамбет казактардын тебелеп казактардын төрүнө боло турган чагы деп мын ошентип айтканда ызырынып жинденип өзүң көргөн эргөкчө сени шашпаң Алмамбет көргүлүктү көргөзүп көргө бошуң тыкпасам айланайын кудурет кылгылыкты кылбасам кылдай башын кыйбасам деп ошентип эргөкчө каманып калган кез экен ушу турган Алмаңа каршылашып калган дейт алаңгыча болгон жок кече күнүң Алмамбет Сарыаркадан чыкканы алтын айдай болгон дейт калмактардын жылкысын 6 үйүр сан жылкы айдап келген кези дейт муну көрүп ак эрке алдынан чыгып утурлап эр Алмаңа мун айтат айланайын улке эргөкчөнү жин урганда дин урду казактардын барысы эргөкчөнү бузду дейт ак эрке менен Алмамбет коюндашып жатат деп коюн колтуга алат деп атаңдын көрүү дүнүйө арбыды мээнет күнүгө кантебиз кокуй кантебиз айланайын улке
Ergökçөгө гана теңелбей, тентип гана кетсең оңосуң. Ерен атка коносуң, эргөкчөгө гана теңелбей, төрт тарабың кыбыла, ошо төрт тарап көздөй кетсең оңосуң. Жанаң айтсам жана бар, жагарлыгы мунун бар, жабыркаган жараңа жазарлыгы мунун бар. Тетиги күн батыш көздөй жол жүрсөң, атаябай мол жүрсөң, ошо жерде гана ала тоону жердеген Айкөл гана Манас батыр бар, кыргыздардын гана каношоңу. Ошо Манаска барсаң жарыйсың, Манаска барсаң марыйсың, керегеңди гана майгылатуу. Өзүңдү кокуйгөм алман байгылат, айланайна өлке деп ошентип гана турганда, айтып оозун жыйганда, ошо кезде гана алман бет 12 гана чоңөргө кирип келип гана төрүндө жан баштап гана жаткан эргөкчөңү.